Please subscribe, like, and share. Okay, yawo amamre krum asante ene yawo intino kumase krum de na je se yefi menhia ni mope opposite menhia ye ahenema wa ha yedi kan atwetwe nkomo e de afa kente ho entoma entino o se enya ahenema yedi be frantoma no wati ase u frantoma na sha ahenema na se yes woni mamamre entino yaba mpanyefo mo ye ahenema no wa ye ni omo eba bedi enkomo panye mema wache Ejosu efose efe mabuaje kabaje anu bia de ni mo ase adi ni mia dodo na adi ni mia abuaje mo ana ja mo kika no mesi ni menya ahene me ya ye ya haya ne ye kika ni mesi e bi nya ahene ma ye chaw o se sa ne ye kan no o se first no na ye di aboa nwoma ene na ye iti si forma na ye chaw ene ye friend chaw iti ahenema ne die bitum ite chaw uti afuma na je chaw na wa wu hwade we ya odi ti afuma na je chaw na je se openye mi sa sisi ade na wo ye wa ha sisi da wo pami de sisi a mi ye insisuo no ye wo ebi wo wa ye frɛ no ensebe insisuo eno sa ne ye pimpam na ye de sisi ani ye de atale ye de aye insisuo na ye de simpaboa na so ntina uhu se metoa me pimpam we ni ye se agro na mi ye adwuma na nkasa ahoma be no ahoma ye de pamade ya na ye so ye wo ye ekwan bia ye fa so a ne ye de ye yi bi atwe ho ye wade bi ye di twe ho na ka bo ni ye twe ho na ye den se ne be ya ye de pama ente bibi ni wonyansa o na ye wonyansa o na wo ye wo de tran mpacho we de we no ye flowers am enye flowers eno so ye ahoma na omode nwene ntoma ni bi ana ye so ye bobo no ye ne formula ne ye wi we no mo de be ya mamre ne chaw ne sen say we no ye di besi chaw ni ti wono na ye de ye na she no na we ni sisuro no so wonti we de nti ayeye no see no ye benya colors no obi o ha nya ne ntoma na obi fra na ye di besi susi obi wa ne ntoma na obi fra no ye red green yellow black bisa na ya ne sa na che ene ne ntoma na ya dey akopepepe na je se we krampo no se ne ntoma na ya black kro betime yisu na ntoma na ya black ya ma we ni mam ye be ne nya ye be ne all black ho ene no de obi aba wo se opede ene ne ntoma na ebeko na waye de ene ne ntoma na ebeko ama no chawi apart from say ye ya mamre bi ahemfo Asia na ye de koho bebi wo ha ye betimi de chaw ya kwana ye de kwa sole ene kura soso de ene traditional marriage aba yi de eno ano mo de yi wa ntino penifo no se no ano mo hye de kwa sole obi wo ha o hye shu no de akwa sole obe hye chaw iti chaw de we can ye de ko baby na betimi aye no chaw betimi aye na yemisa o mo ye ne size ne sen ana nipa ne ba no de ne nahyem ne be ko na mo ya na mo wi mo kire se bia size 13 nie size 10 mo susu ansa na maye ye wo size na nkasa wo ho na ebe obi wo ho hye 8 ye wo size 8 wo ho obi wo hye 10 ye wo 10 wo ho na yen de ba ko ewo mu ni ade ba ko ewo mu ni se yeni ye de yani ene measure 9 no enti wo ba ne do ye de sisu wi a wo ba ne do na wuram na ye osu hye 8 na ye de 8 ni ma wo na do na wuram na he hawa ne ye pia hye mama wo
Okay. As a movie so madrum pan na mudi ye dwuma wa say. Wow. Etino se me hwe we krampona why mark e wo ho na say size 10 eno no. Size 10 no. So, the size 10 ye di siso ni siso a. Oba na so she 10 ha. Ni ye 10 no. Siso na de ye di siso. But ni unse shoe. Yes, unse slippers de omo last a omo de ye. But ye de ni last wo ho. De if one ye say last, ye de ye mfa last. Ye bibia ye nsa ne ya adwene ne ye de ye. That is we are why we ye shedam bomu wie. Entino say obehwe darewa na. Aha. Entino Enipa ne ba no de ne na hiem na say wo say ye close mu mana ne ye tutu ne ya close ansa ne ya kwa na to so. Won say ye isi adwen. Ya adwen ne yesu aha say de you know. Entino na ye hwe ne tomu no etesen. Ne to ne de nyame anum ne kure ni. Eye e kon kakra. De se enipa oba de odi beto aduane ye de ende ubenya kon kakra because ye ne niama kosoa eno ana sesei omode kwa ye ebi soso ebe ware a omode eye dey ebe tobi de ko ware enti nyame adaroma ye be fa kakra onya no 100% bibia anyway na ubenya na 100% anti wo so no de kakra ubenya de na so wa hwe na de twetwa nti basa ka bibi che Ghana fo nyina na titiru mmabunu no aye hu bibi sa we de se mpan fon kan na ehye we de se mo babu na me hye shu na eyi de me de ye de basa ka bibi che ma ja wo franch ma na ya babunu na se wo hye na chaw na Ahenema be fata basa ka bibi che mabunu ma me okay ebe ka kire mabunu o masiso se enye ntale no nko a na wo so mo ye e wo se entuma no so o mu fra bi no mo hye chaw na bia o sabi o ya santini na wash fra won tuma kwasi ada ko wa asole na wahye wo chaw aya na efe ya sa ya animonyam enti ebe ka kire mabunu ni se omoma o ma adwene nso so nya dai emla chaw ne ho ene ntuma no no mu mfra na akono pa uhunu ntuma ne chaw sha ene shirt ni trouser wakeka hye mu nyina ho hen ha ope ade no nimu ya na aso ufra na ebe bale wo na se unim ye dia ete se wahye watale se unim ntuma fura ete se wahye atale enti no ne price no so yesen price ni nyina faako ebi ye 150 ebi ye 100 ebi so ye 200 ebi ye 300 price ni de nyina faako alright ye bela se na chese ne bo no wo fom pecho oba ne bo nde wo fom oba Manhyia opposite one ma banso e wa ha se na se obo se omo epam enoma e wa ha se na chaw no bejibi na fe hye ye ma ye to aso nko ha me wo se ye de se cool se ye dayo se ye de fam pobo no ho wo sa ma me bisa se dade na ye de e fa ho wa okay answer na no de na mutwitwa wa ha se no opanyi de na wo ye sisi ano de me ye sisi ya ye empaboa no de be bosoro no ama ye aye complete ano na me ye no sisi ye na wo de glue na kan me de glue no kan na me de we no abetali we se ne so me wi a na me de leather na be fa so ansa na me wi a ma be pama no no me pama no ni wi a na me twa ama we se white no ayi aba me wi a ye de abebo leather no so ano na ye black and white bibi ti sei ye nya ebi nwi ebe ye bibi ti sei ya ye black and white ya wo de be fla ntoma black and white no na afi na me ye ho adwuma yi na opanyi wo so da wo ye banku ana aye kafa kafa ye ha de be den wa e kan adwuma ne ho me de ye fe bibi loose anti me ya me di simpaboa so e ba be ye loose no ene ne de ye mpaboa ne hwene no mpaboa bia ne style
Enti obi be say kan fa de emu abem pan de boa sa de ya wodi. Emu ade boa ne se adwuma de e ma ne nwa awai. We ma ne nwa wo ya se guru no na ache no. What's the kafa? Kafa yedi. Ei! Na me be yedi asi. Ai se we de onya kolabo ni bi wa ha. Obedi ni nyina ho. Na me be yedi asi we se so. Me de be fa we se ho. No mai. Enti no ode kafa na ahye aye eso no ehye aha o se ode tare so sa esa ema no chi ti se glue no ema ne enwai na we twa no kama chaw ena mo eye e wa hase no Manhyia ahemfi opposite one ma anti upe chaw na wo kuma se ne patema fofofu aha na obaje odi enti o hyehye ne kama e de man na abranti wan ko ta na wo yusu ayi Pachere mpabodu se no sa no so ohima ne hye na se bia eduru ni fu mu a na odi aba nti odi ba na makama no ko ta pa se na me kan yana Pachere Pachere na mo de fa ho na ye kama nti ayete se ye friend say o polish ha nti no chaw polish no wa polish mpobo no ewie kama wow nti no yawo aye kumase asante mantemu ahenkro